duhita twerekeza ku mutoza mushyashya w'ikipe Arsenal maze kuzana ushinzwe ibijyanye no kurengura. Uyu mutoza ashinzwe ibijyanye no kurengura, akaba rero ikipe Arsenal maze kuba yamuzana, amaze kujoininga ikipe. Ubwo rero asanze uwitwa Arteta, asanzwe uwitwa kandi Nicolas Jover, asanze ndetse n'uwitwa Gabriel Hens bivugwa yuko ari we ufasha ikijyanye igice cya kidefanda, ni ufasha igice kidefanda ku mbese Mikel Arteta we icyo akora ni uguhitamo abakinnyi. Ariko buriya ku kijyanye n'umuzamu nuko nyine ikipe iba yaramaze kumenya ngo ndabanzamo uyu nguyu ndashyiramo uyu nguyu. Ariko ku kijyanye n'abazamu hari n'umutoza ubishinzwe kubwira umutoza ngo uyu nguyu niwe ukwiriye kuba yabanzamo. Gusa uyu mutoza ushinzwe coaching cyangwa se ushinzwe ibintu byo kurengura mu ikipe ya Arsenal bakaba bamaze kuba bamuzana. Bamwita rero uyu mugabo bamwita Thomas Gronemark. Uyu mugabo akaba aje nk'umutoza wa set pieces ariko mu gice kijyanye no kurengura. Reka ari gutyo nabivuga. Niba Arsenal ifite witwa Nicolas Jover ushinzwe ama set pieces, ni ukuvuga ngo yarashinzwe no kurengura, ariko none bazanye uwo bita ngo ni umuspecialist ku kijyanye no kurengura. Uyu mugabo bivuga yuko ngo uyu mutoza si umutoza wo kugira ngo usuzugure uko wiboneye, kubera yuko ku kijyanye no kurengura imipira ni ukuvuga ngo wowe bivuga yuko ngo muri metero 51 muri metero 50 we ngo atoza umukinnyi kurengura mu gihe kurengura muri metero 51 n'ibice 33. Ukuvuga ngo kuba uhagaze gutya ukarengura umupira ukaba wagenda ahantu hangana, ukaba wagera ahantu hangana na metero 51. Uyu mugabo yatojeho n'ikipe ya Liverpool mu gice kijyanye no kurengura, kuko bivuga yuko ngo ni nawe wigeze gufasha witwa Andy Robertson kuzamura imirengurire cyangwa se kurengura, kuko ngo byavuye kuri metero 19 abigeza kuri 27. Urumva ko yafashije ikipe rero ya Liverpool ndetse n'uwitwa Andy Robertson ya Liverpool yaryanaga, niwe wayifashaga ku kijyanye no kurengura. Uyu mugabo rero bamwita Thomas Gronemark, akaba rero ari umuset pieces mushyashya Arsenal izanye, akaba ari we ugiye gufasha Nicolas Jover kugira ngo barebe ikipe Arsenal ese niba izajya ishobora kuba yarengura imipira ya kure, kuko hari Arsenal birimo nko gukina byagera ku minota 90 itarabona igitego, ukabona wenda bagiye nko kurengura umupira ariko ukabona Nicholus agiye ariko akaba yawurengura uko butagira neza mu izamu. Uyu nguyu rero agiye kubashyiramo ibintu byo kurengura, ku buryo kurengura bizaba bimeze nka koroneri. Ibyo ngibyo byo Arsenal yifuza, kurengura bizaba bimeze nka koroneri. Akaba niyo mpamvu rero uyu mugabo wamuzanye ni umuspecialiste kujyanye no kurengura ndetse n'ibijyanye na set pieces muri rusange. Arsenal irimo gushaka buri kantu kose kayifasha gutsinda umukino uko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo hari umugabo umusesenguzi mwiza mu Rwanda yitwa Rigani, yigeze gusesengura kuri Arsenal hari muri 2024, avuga ngo hari igihe kizagera Arsenal kuri detail yose yitwa ngo iri mu mupira w'amaguru Arsenal iyifite. Ni ukuvuga ngo amakipe yose atwara ibikombe nibyo, ariko ugasanga hari ibintu idafite. Yo Arteta we yifuza kubaka ikipe ku buryo bashobora no kuzashyiraho umuntu ushinzwe kwakirira David Raya imipira atajya kwigora. Nyine Arteta wagira ngo ashaka kurema ikipe ku buryo uzajya ureba ukagira ngo ikoresha AI. Akaba ari gutyo nabivuga. So akaba ari gutyo bimeze. Arsenal ikaba imaze kubona ushinzwe gutera ama set pieces. Ikiganiro cyabaye kirekire ariko reka nizere yuko cyabaryoheye. Niba wagize kuri uyu munota wakandika muri comment ibyo twaganiriye, ndeka nizere ko ikiganiro cyagenze neza. Martinelli yitwaye neza, aba man of the match, ni ubwambere atsinze hat-trick mu mateka ye witwa Gabriel Martinelli. Arsenal ikaba ikomeje, ikaba tuzize kuri match ya Chelsea turebe uko bizagenda.